Reka mukengurukiye inshuti banywanyi bacu bahereye ku migabane y'amakungu ya kure abahereye mu karere k'ibiyaga binini, reka namwe mumvirize ibiganiro n'amakuru vyacu muhereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turi kw'igenekerezo rya 23 Ruhuma 2024, tukaba tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baherereye irya n'ino, cane cane nkamwe mwahejeje gufyonda sabone. Ku batarabikora manuka munsi y'iyi video uracubona ijambo sabone ufyondeko, uracubona n'akazu nyene nako ufyondeko, tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubagezaho kuri iyi mbonesha kure yacu nayo ijyanye. Ndababwiza ukuri ko mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa amakuru menshi cyane, ari nako twizera ko tubana namwe ibihe byose, tunizera ko amakuru tubaha abanyura kandi abanezeza. Munyemere twese cyane dukomeze n'ibyaya amakuru ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Byamenyekanye neza ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku mirwano yabyutse ibera mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagwemo abasirikari batatu b'u Burundi. Turaza kureba aho iyo mirwano yabereye, ese iyo mirwano yasubukuye yariteye ite, cyane cyane umumenyesha makuru wacu aba ahari 5/5. Turaza kubabwira ko kandi ubu ngubu ingabo z'u Burundi ziri gushinjwa ibyaha bikomeye cyane na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Chika Kayiko uhagarariye ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru tayari yarangije gushinja ingabo z'u Burundi yuko aho kurwana ziri kwibanda mu mabuye y'agaciro, ngo ni igihe kirekire cyane cyari gishize uyu mugambi ucurwa n'ingabo z'u Burundi, ahubwo bazi kuri kurwana, ahubwo ngo wibereye gucukura mu mabuye y'agaciro hari mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru turaza kuyasesengura neza, tubabwire aho byakomotse, ese ni bande batanze izi ngabo z'u Burundi. Turaza no kubabwira ku mirwano iri kubera mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkengero za Sake. Ibi byose nibyo tugiye kugaruka muri aya makuru, muhawe ikaze mwese. Tudatebye cyane dutangire mu makuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ubu byamenyekanye neza ko igihugu cy'u Burundi cyongeye gutakaza abasirikare baguye hano mu mirwano yabereye ku rugamba hano mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ingabo za M23 ndetse na Wazalendo zahanganye n'igisirikare bikomeye cyane cya M23 hano Mweso ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Sake. Iyi mirwano yatangiye ryari? Iyi mirwano yatangiye mu masaha yine z'ijoro, dore ko nk'uko amakuru atugeraho, ariko byatinze kumenyekana kubera ko barasaga amasasu, imbunda bashyizemo silent n'amasasu yavugaga ni make mu by'ukuri, aho itangazamakuru ritahise rimenya iby'iyi mirwano. Ubu ngubu rero amakuru akaba ari kuvuga ko byahanganye cyane mu dutero ushuma no guterana gerenade byabayeho hagati y'umutwe wa Wazalendo ndetse n'ingabo z'umutwe wa M23 ku makuru atugeraho. Ibi bitero n'ubundi byari byagabwe na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC, babigabye hano ku mutwe wa M23, dore ko ingabo z'u Burundi zavuzweho kunyonyomba ndetse no kwigira imbere ku rugamba, ari nayo mpamvu zikunda kugwa hano muri uru rugamba rukomeza gufata indi ntera hano mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu birakomeye cyane rero, ingabo z'u Burundi zikomeje kuhatakariza ubuzima bikomeye cyane, dore ko ingabo z'u Burundi ngo zaguye muri gerenade uko bari batatu bose bahita basiga ubuzima kuri gerenade zagiye zitegwa ndetse n'ibisasu byagiye bitegwa n'uyu mutwe wa M23 mu buce bagiye bigarura, dore ko nta yindi mipaka ari ugutega ibisasu mu duce twose mu nkengero z'utu duce bagiye bigarura kugira ngo birinde FARDC ko yabagabaho ibitero. Ibi ngibi rero abandi basirikari babimenye, bari bari inyuma, basubiye inyuma, bahita basubira inyuma vuba vuba ku makuru dukesha bwiza.com, ndetse bakavuga ko n'ibikoresho bimwe na bimwe by'intambara babijugunye bagakira ndetse mu buryo bukomeye cyane, dore ko ingabo z'u Burundi zari ziri imbere, zari zigera ngo kuri 30, ariko batatu nibo babashije kuba bahasiga ubuzima. Ku yandi makuru twakira nuko ingabo z'u Burundi zigera kuri 15 bo bari hasi bameze nabi cyane, dore ko bahise bajyanwa igoma vuba na bwango. Abandi basirikare bari bari kumwe, haba FDLR haba Wazalendo ndetse na FARDC, bahise basubira inyuma bihuse cyane kubw'ibi bisasu ndetse n'iyi manuka bahuye nayo bagabye ibitero kuri uyu mutwe wa M23 nk'uko byagiye bitangazwa n'abakuru bahagarariye iki gisirikare cy'u Burundi, harimo
harimo Liyetona Nduwimana watangaje iby'aya makuru ku ngabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi mu by'ukuri zikomeje kugwa hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi mu kumenyekana bikomeye cyane mu Burundi ntabwo babyakiye neza kubera ko agahinda kahise gataha mu mitima ya benshi, cyane cyane abafite abagabo hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye kurwana n'umutwe wa M23, ari nako aba baturage bo bakomeza kugaragaza impungenge zikomeye cyane ku bagabo babo bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bashinja Evariste Ndayishimiye nyiricubahiro uyoboye igihugu cy'u Burundi yuko n'ubundi ntacyo abaha, ari nako basaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kugira icyo yakora ku miryango yaburiye ababo hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ni abafite abagabo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twihuse cyane tuvuge ku yandi makuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko mu ntara ya Cibitoke hari kuvugwa amakuru akomeye cyane, dore ko abagera kuri 5 baraye bishwe, dore ko habuze n'ababishe, ari iperereza riracyakomeje nk'uko inzego za polisi zikomeza kugenda zibitangaza. Ahangaha ngo haraye hagaragaye mu ntara yose ya Cibitoke abagera kuri 5 bapfuye. Ni mu makuru ndetse n'imyanzuro yagiye ifatwa ko hazajya hacungwa umutekano ndetse hakanatangazwa ibyavuye muri uwo mutekano, dore ko mu gihugu cy'u Burundi hatangiye ikintu gikomeye cyane cyo gushaka amakuru hasi no hejuru, ndetse hanatangijwe urwego rw'iperereza rwihariye rutazwi neza, ari aba badutangarije aya makuru mu buryo bw'ibanga. Banze ko tubavuga amazina ku buryo bw'umutekano wabo, gusa ikigomba kumenywa nuko igihugu cy'u Burundi ubu kiri mu rwego rukomeye cyane rwo kuba ngo rwashaka amakuru yavuzwe ndetse n'amakuru y'ibyabaye mu ijoro ryatambutse. Ubu ngubu igihugu cy'u Burundi kirakataje mu buryo bwa tekinoloji ndetse n'uburyo bwo kuba bashaka amakuru ijya n'ino, cyane cyane ko mu gihugu cy'u Burundi hagaragaye amakuru avuga ko igihugu cy'u Burundi kibasiwe n'abahohotera abantu batazwi, ndetse cyanashinjwe ibyaha bikomeye cyane harimo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse no gukomeza guhonyora agateka kazina muntu no gukomeza gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibi byose bishinjwa leta ya Gitega iyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye, perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Andi makuru tubafitiye nuko hano mu gisagara ca Bujumbura hari kuvugwa amakuru akomeye cyane, abasirikare bagera kuri 2 bacitse gereza zigiye zitandukanye ziri hano mu gisagara ca Bujumbura za gisirikare. Aba basirikare biravugwa ko ari babandi baturutse mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigumuye ku rugamba. Ni nyuma yo kubona ko aba basirikare batazarekurwa vuba kandi bakomeje kwamagirizwa ibyaha byinshi bito bito bigiye bikomeye, ariko ibyo byaha bikaba biri kuvuga ko bitajya munsi y'imyaka 5 iby'imanza hano muri Repubulika y'u Burundi. Bakaba bari kuvuga ko rero abangaba baburiwe irengero, ndetse polisi yahise ishyiraho itangazo ribata muri yombi, ndetse bahita banatangariza ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye abasirikare bavuga ko baburiwe irengero, ndetse biri gukekwa ko baba baturutse gereza nk'uko biri gukomeza kugenda bitangazwa. Abangaba rero bikaba biri kuvugwa ko inzego zishinzwe iperereza ndetse n'umutekano zikomeje gukurikirana neza ngo bamenye imvano y'ibi byaha, ndetse bamenye naho baba baturutse bagiye. Batangaje ko bagiye gukomeza gukurikirana aba basirikare mpaka bababonye, dore ko batangaje ko aba basirikare n'ubundi bakomeza kugenda basebya igihugu cy'u Burundi batangaza amakuru atariyo. Tugendeye ku byo aba basirikare badutangarije nuko bagaragaje ko ubu igihugu cy'u Burundi gikomeje kwiyakirira amafaranga, cyane cyane nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ukomeje kwakira amafaranga y'umurengera aturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivanye n'abasirikari b'abarundi bakomeza kugwanira bahangana n'umutwe wa M23. Abasirikare rero bakakomeza kugaragaza ko ubu ari ubuzima bw'abasirikare buri gutakarira hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uko amafaranga yinjira mu gihugu cy'u Burundi nubwo atagaragazwa neza ngo ashyirwe mu kigega cy'igihugu, ahubwo ashyirwa ku mufuka na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'aba basirikare batifujwe kuvugwa amazina yabo kubwo umutekano wabo.
abangaba rero mu by'ukuri ngo banze kurwana ndetse bashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye na sentare Ntahinyuzwa, bavuga ko aba basirikare bakurikiranyweho ibyaha byo kwigomora ku gisirikare cy'u Burundi, ibyaha byo kugambanira igihugu ndetse no gutererana bagenzi babo ku rugamba no gusuzugura itegeko baba bahawe n'abakuru babo. Ibyo nibyo byaha bagirizwa aba basirikare, ariko nk'uko amakuru agenda abivuga mu by'ukuri icyo bari kuzira nuko banze kwishora mu rupfu barubona mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twese cyane tugane ku mirwano iri kubera hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'iminsi ibiri imirwano isa naho icecetse cyane, ni mu gihe ingabo za FARDC, MONUSCO, SADC bihuriye mu mirwano ikomeye cyane ibereye Mweso ndetse hano ku musozi wa muremure. Isasu rikaba ari isasu n'umuriro ukaba ari umuriro, nk'uko dukomeza kugenda tubitangarizwa n'abanyamakuru bacu baherereye ijya n'ino mu bice bigiye bitandukanye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gitondo ngo izi ngabo zagaragaye za FARDC, MONUSCO zigaba ibitero ariko zitari kurasa mu by'ukuri zigana ndetse n'ibitwaro bigiye biremereye nka burende, imbunda zifashishwa mu kurwana, amagrenade n'ibindi bikoresho by'intambara. Mu by'ukuri muri iki gihe nta sasu ryavugaga, ariko ngo hashize iminota igera kuri 50 isasu ritangira guseka hariya muri Mweso, aho basanze umutwe wa M23 ubiteguye cyane bikomeye cyane, bakarasana bikomeye, dore ko ubu ngubu umuriro ucyaka hagati y'izi mpande ebyiri, FARDC ndetse na M23. Ku makuru atugeraho ni uko ngo hari abasirikare baguye muri iyi mirwano, nubwo bitari byatangazwa neza abaguye muri iyi mirwano ndetse n'amazina yabo. Umunyamakuru wacu rero yakomeje kudutangariza byinshi, avuga ko agiye gukurikirana iby'iki kibazo, avuga ko agiye gukurikirana aba baguye muri iyi mirwano, aturebere niba ari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi cyangwa se ari abasirikare ba SADC cyangwa MONUSCO cyangwa se Wazalendo n'abandi bose bakomeje kugwa muri iyi mirwano. Umunyamakuru wacu yatwisheje ko araza kutugezaho amakuru akomeye cyane, amakuru araza kuva muri iyi mirwano, dore ko yavuze ko nubwo nabo bari kwakira aya makuru batari kuhegera, bitari gushoboka ko bakwegera hano ku rugamba batwereke ukuntu byifashe, ariko icyo badutangarije ni uko kuhegera bikomeye cyane ndetse bitoroshye, dore ko hari kuvuga umuriro n'isasu, ari nayo mpamvu nabo babuze ubushobozi ngo bwo kuba bahegera. Mu by'ukuri twigire ku itangazo risohowe na Chika Kayiko Guillaume, uyu ayoboye ibikorwa bya gisirikare ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu nguyu tayari arangije gutangaza amakuru akomeye cyane. Ubu igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo bikomeye cyane n'izi ngabo zacyo, dore ko igihugu cy'u Burundi tayari izi ngabo zarangije gushinjwa ibyaha bikomeye cyane, aho Wazalendo ngo ishobora kuba ariyo yareze cyangwa se yareze izi ngabo z'u Burundi, ngikavuga yuko ingabo z'u Burundi ziba ziri kujijisha, ahubwo ziba ziri kwicukura zahabu ndetse n'amabuye y'agaciro hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bikigera kuri leta ya Kongo, leta ya Kinshasa yahise yikoma cyane ingabo z'u Burundi ndetse itangira kuzikurikirana 5 kuri 5. Ku makuru dufite ni uko umwuka utifashe neza hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'Abarundi. Ibi ngibi rero ngo bikaba byahise biha isomo rikomeye cyane FARDC ndetse na leta ya Kinshasa gukurikirana aba basirikare bakomeza kugenda bazana hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi bagakomeza kuvuga ko ngaba ngaba bashobora kuba wamugani ngo bicukura amabuye y'agaciro hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero uyu mwuka mubi utejwe na Wazalendo, bamwe bakaba bari kugaragaza ko abatari bake bagaragaza ko Wazalendo icyawo ari ukuba ikwirakwiza ibihuha bikomeye cyane. Ni mu gihe Wazalendo n'ubundi yashinje igisirikare cya leta FARDC ngo kubaterana ku rugamba, kutumvikana, kurwana byagiye bivugwa amatariki agiye atandukanye no mu minsi yaheze. Wazalendo rero bamwe bakaba bari kuvuga ko ari isebya rikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Izi ngabo z'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi nta kintu kiravuga kuri aya makuru agaragaza ko zishobora kuba ziri kwicukura amabuye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batari kwitabira imirwano uko bikwiye. Leta ya Gitega ndetse n'abasirikare bahagarariye iki gisirikare cy'u Burundi nta kintu baratangaza ku by'ayo makuru yatangajwe na Wazalendo ndetse isa naho iri gutanga aba basirikare. Gusa mu buryo bwari buzwi ndetse na leta
ya Kinshasa nuko yari izi ko ingabo z'u Burundi zitabiye gufata intwaro kugira berekeze ku rugamba bahangane n'umutwe wa M23. Mu by'ukuri ayo makuru ntago yarazwi, ahubwo ashyizwe hanze na Wazalendo mwibuke ko ari urubyiruko rwahawe intwaro ndetse hakubiyemo n'imitwe igiye itandukanye, harimo Wazalendo, Mai Mai, FDLR ndetse n'indi mitwe yifatanyije n'igisirikare cya leta FARDC mu isezerano rikomeye cyane bahawe n'umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi yuko nibatsinda uru rugamba bazagenda bashyirwa mu ngabo za FARDC ndetse bagahabwa n'ubufasha bugenda buhabwa izi ngabo ndetse n'ibihembo bikomeye cyane igihe cyose bazatsinda uyu mutwe wa M23 nk'uko amakuru agenda tugeraho ari kubitangaza. Munyemerere twihuse cyane. Christopher Rutundura hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda gusahura amabuye y'agaciro hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi nubwo abivuga gutyo yabivuze igihe yaganiraga n'itangazamakuru hariya. Ni umunyamakuru wigenga ukorera hariya i Kinshasa wamubazaga ibibazo ku bijyanye n'umutwe wa M23 ndetse ari no kumubaza nuko byifashe ndetse n'icyo abona cyakorwa. Christopher Rutundura nta kindi yasobanuye, yavuze ko ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gukora icyo ari cyo cyose kugira irwanye uyu mutwe wa M23, dore ko yongeyeho ko ari abasahuzi n'abanzi b'igihugu aba biyita abanyagihugu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashimangiye iby'aya makuru avuga ko abangaba ngo atari abanyagihugu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ngo icyabasaba ari ugusubira iyo baturutse. Yagaragaje ko ubu igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na leta ya Kinshasa bakomeje ngo gushyira hamwe mu gufata imyanzuro ikomeye cyane yo kuba bareba uburyo bakirukana uyu mutwe wa M23 mu mezi atari make. Abenshi bahise bibaza ku by'aya makuru batari bake cyane, dore ko bibajije ese nyicubahiro Antoine Felix Tshisekedi uyoboye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byo yavuze mu matora mu by'ukuri nta na kimwe cyagezweho, dore ko yasezeranyije abanyagihugu ko agiye kwirukana izi ngabo za M23 vuba na bwangu, ariko kugeza na n'ubu amaso yaheze mu kirere bategereje iby'ayo makuru ndetse n'uko leta ya Kongo yashyikiriza amakuru abanyagihugu b'iki gihugu gikomeye cyane hano muri Afurika ndetse gifite ubutunzi bukomeye cyane bw'amazahabu agiye atandukanye, amabuye y'agaciro, yuko bakumva inkuru yuko ngo umutwe ubasahura wa M23 wavuye muri iki gihugu, ariko ngo amaso yaheze mu kirere nk'uko bakomeza kugenda babitangariza itangaza amakuru. Abangaba rero igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi gikomeje kwijundika bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda, kigaragaza ko ngo igihugu cy'u Rwanda aricyo kiri nyirabayazana kiri guteza umutekano muke hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi nubwo babitangaza ariko amahanga suko abibona, nubwo amahanga amwe n'amwe ashyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane igihugu cy'Uburusiya kiri guhanganirayo na Biden, ubwo ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biri guhanganira muri iki gihugu, umwe agatanga ubufasha n'undi akabwemera. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize tayari itangazo hanze risaba amahoro aba bombi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, bifuza ko inzira ya diplomasi bakaganira ku bibazo bafite ndetse n'ibibazo byugarije ahangaha mu Afurika y'ubuseruko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi zasabye aba baperezida bakuriye ibi bihugu ndetse banakuriye umuryango wa EAC bawuhagarariye mu bihugu byabo, bavuga ko abangaba bakicaye bakaba bari kuganira kuri ibi bibazo bakareba uburyo bwifashe. Kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ugukomera gukomeye cyane gufitwe n'aba baperezida bayoboye Afurika y'ubuseruko na Afurika y'Uburasirazuba, harimo uyu muryango wa EAC. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ko aba bakuru b'ibihugu bakabaye kuba bicara bakarebera hamwe icyanoza imibanire myiza hagati y'ibi bihugu bigera kuri 6 nk'uko amakuru agenda abitangaza. Munyemerere tubabwire ko turasubira mu kanya kari buze, ayo ariyo makuru yaragezweho. Ciao ciao.